I dalje stižu brojne reagovanja i osude skandaloznog pisma koji su hrvatski biskupi uputili njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju. Pismo zagrebačkih nadbiskupa u kojem tvrde da su Jastrebarsko i Sisak bili prihvatilišta, a ne logori za srpsku djecu, ima za cilj da se umanji odgovornost Hrvatske crkve, kažu stručnjaci. Istoričar Dragoslav Ilić gost je jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, koja je vaša bila prva reakcija kada ste pročitali ovo pismo, kada je ono objavljeno, budući da su djeca najsvirepije mučena, da postoje brojna svjedočenja, fotografije, dokumentacija? Ja moram priznati, nisam bio iznenađen. Nisam bio iznenađen. Ako uzmemo da recimo 2018. godine u novembru upravo u organizaciji Zagrebačke nadbiskupije održan skup u kojem čiji rezultat je bio tvrdnja da logor u Sisku nije bio logor, već se poziva na njegovo zvanično ime prihvatilište za djecu izbjeglica. I generalno, dakle, imamo jedan čitav niz radova u hrvatskoj historiografiji, uglavnom revizionističkih radova koji tvrde za ova dva logora da nisu logori, već prihvatilište za djecu. Znate, kad tako nešto dobijete u nauci, zatim bude preneseno u nauci, to čak i nije toliko sporo. U nauci postoje naučne polemike, pa se te stvari negdje dovedu u red. A kad stavovi iz sfere nauke uđu u javnost, tada najčešće činjenice ustupe mjesto ideološkim stavovima. Sad na tom spektru ideoloških stavova mi smo crkvu u Hrvatskoj najčešće vidjeli na krajnjoj desnici. I to je negdje razlog zbog čega ovakva stvar ne iznenađuje uopšte. Dakle, katolička crkva u Hrvatskoj ne želi da se suoči sa tim problemom, odnosno sa ulogom rimokatoličke crkve u zločinima, odnosno evo i posjetite naše gledaoce upravo na ulogu katoličke crkve u NDH. Sama uloga rimokatoličke crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ona je bila praktično podloga totalitarne ideologije. Katolicizam je sastavni dio ideološkog diskursa. To u suštini ne znači da su svi sveštenici učestvovali u tom ili da su svi sveštenici podržavali. Govorimo dakle o onome što je sistem, što je osnovni tok događaja. Njenu ulogu najlakše je negdje i objasniti na ovom pitanju o kojem razgovaramo, na pitanju stradanja djece. Znate, ako vi izvodite iz logora djecu, iz logora recimo Stara Gradiška ili nebitno Mlaka, Košutarica, i želite da ih spasite, onda nećete postupati prema njima onako kako se postupalo u ova dva logora. Recimo, kontingent djece koji je negdje sredinom jula krenuo iz Stare Gradiške ka Jastrebarskom je čitav jedan dan držan na Zagrebačkoj stanici u zatvorenim vagonima. Djeca su držana bez hrane, vode, praktično bez vazduha. Znate, kad imate takvu situaciju, onda to sigurno nije potvrda želje da ta djeca budu spasena. Druga bitna stvar, ovi logori jesu osnovani kao prihvatilište za djecu, ali način postupanja nije bio nimalo različit u odnosu na ostale logore, na ono što smo vidjeli recimo u logorima, u Jasenovačkom logoru na smrti ili nebitno u Gospićkoj grupi logora na ostrovu Pagu. Tako da tu ne postoji suštinska razlika. Dakle, to je negdje i osnovna karakteristika tih dječjih logora, ako uopšte mogu tako da koncipiram i pitanje. Ako govorimo o osnovnim karakteristikama tih logora, dakle, oni nisu ni ustaše, ni oni koji su organizovali te logore, nisu do kraja znali šta s tim. Dakle, u jednom momentu je došao toliki priliv civilnog stanovništva u ove velike logore, odnosno Jasenovački kompleks logora. Ti ljudi su otpremani na rad za Njemačku, ubijani i tako dalje. Ostalo jako mnogo djece koja su ostala bez bilo kakvog staranja. I prosto pitanje šta s tom djecom. Koncept Ante Vrbana je bio da se djeca uguše plinom. Ja niti je uradio u jednoj grupi djece. Ima dio djece koji je dakle otpremljen u druge logore koji su istini za volju trebali biti prihvatilišta. Najčešće. Ali nije bilo do kraja jasno šta uraditi s tom djecom. Negdje u hodu se došlo do određenog rješenja koje je podrazumijevalo prevaspitati djecu, zatim ih udomiti u hrvatskim porodicama i tako riješiti pitanje, što je u osnovi saučesništvo u genocidu. Jesu li u slučaju logora Jastrebarsko i Sisak upravljale časne sestre? U logoru Jastrebarsko jesu, odnosno u dijelu logora Jastrebarsko jesu.
jesu, to su bile časne sestre iz reda Vinka Paulskog. Dakle, sam logor Jastrebarsko nalazi se na nekoliko mjesta, dakle u zamku Artedi, u italijanskim barakama, odnosno barakama koje je koristila italijanska vojska u samostanu i u jednom objektu u Gornjoj Rijeci. Ovim donjim, da kažem, dijelom logora upravljale su časne sestre, a u Gornjoj Rijeci upravo je imala ustaška nadzorna služba koja je bila zadužena za sve logore u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sad tu imamo još jedan bitan fenomen. Dakle, ako vi zajedno sa ustaškom nadzornom službom koja je zadužena za sve logore organizujete prihvatilište po znacima navoda, zaista posle s pitanje šta je to. Koliko je bilo zatočeno djece u Jastrebarskom i u Sisku i sa kojih područja su djeca dovođena? U Jastrebarskom najčešće operišemo brojem od oko 3336 djece. To je negdje podatak koji cirkuliše u nauci. Zatočene djece za Sisak su brojevi različiti, kreću se od 5 do 7 hiljada. Najvjerojatnije da je bilo negdje oko 5,5 hiljada djece. Uslovi u tim logorima su bili, otprilike, ne znam, u Sisku djeca su spavala na slami koja je mijenjena jednom sedmično. Mala djeca su tu vršile svoje fiziološke potrebe i prosto na dijelu na kojem su spavali kasnije. Bila je velika glad, iako hrane u tom momentu nije nedostajalo. Djeca su gladovala. Da, djeca su gladovala zato što su najvjerovatnije da su zaposlenici, oni koji su trebali da brinu o toj djeci, jednostavno odnosili tu hranu. Djeca su često hranjeni, tu imamo izvještaje određenih ljekara, hranjeni kukuruzom u zrnu. Znate, ako imate, čak i da je nestašica hrane, ako imate kukuruz, jer je toliki problem samljeti ga i skuvati neku kašu. Dakle, imate pojavu bolesti, dizenterija najčešće je bila problematično, niko nije vodio računa o ishrani djece u tom periodu. Kad se pojavila dizenterija, to su jako česte dijareje, potrebna dijetalna ishrana. Dakle, jezivi su izvještaji, ljekarski izvještaji o stanju djece u ovim logorima. Koliko je djece stradalo generalno u logorima na području NDH? Pa, uglavnom operišemo podatkom za logore u NDH da je stradalo negdje oko 20.000. U ovim logorima, kad govorimo o Jastrebarskom, to je najmanje 449 djece, procjene idu i do 760, a za Sisak 1152 djece je stradalo, znači poimenično znamo, a procjene idu negdje 1600. Kad govorimo o čitavoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, moramo imati u vidu da je stradanje u logorima, kako bi rekao, udio stradalih u logorima je ispod 1/3 ukupno stradalih u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tako da, kad govorimo o nezavisnoj državi Hrvatskoj, možemo govoriti sigurno o više desetina hiljada djece do 14 godina koji su izgubili život. Pojavio se jedan spisak istraživača koji sadrži oko 74.000 imena djece do 14 godina, ali on nije pročišćen, tako da zaista malo je nezgodno, bez naučne obrade, malo je nezgodno na njega se pozivati. Evo i nedavno je obilježeno 80 godina od bitke na Kozari, vi u centru, da kažem, da radite u Centru za ratne zločine i istraživanje ratnih zločina. Na čemu sad trenutno, odnosno da li se bavite u kontinuitetu, istražujete upravo ratne zločine, odnosno genocid počinjen i u Hrvatskoj? Republički centar upravo u ovom momentu provodi projekat popisa žrtava Drugog svjetskog rata sa područja Bosne i Hercegovine. Projekat podrazumijeva stvari digitalizaciju i uporednu analizu popisa koji su nastali 1961. i 1964. godine. Očekujemo tu podizanje ljestvice kad je riječ o broju žrtava. Nažalost, popisi nisu savršeni, ali ipak nude obilje podataka. Tako da postoji više projekata koji se bave žrtvama Drugog svjetskog rata u Republičkom centru, ali ovo je negdje jedan od možda najznačajnijih kad je riječ o ovoj temi konkretno. Ja bih se sad opet vratila na konkretan slučaj. Može li sad ovo pismo da utiče na buduće odnose Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve u Hrvatskoj? Može li negdje da dodatno ugrozi život ono malo Srba
koji se vratilo, odnosno ostalo na području Hrvatske? Pa mislim da ovo pismo nema tu vrstu potencijala. Pazite, i Rimokatolička crkva generalno uzevi biskupska konferencija u Hrvatskoj, Hrvatska biskupska konferencija, s jedne strane i Srpska pravoslavna crkva su veoma stare institucije koje imaju vijekovnu, kako bih rekao, vijekovne kontakte, vijekovnu saradnju. Tako da mislim da ovo pismo će u Beogradu biti primljeno k znanju. Suština ovog pisma je u tome ono jeste adresirano na Beograd, ali meni se čini da je želje da ono bude pročitano... Na širi kontekst. Želje da ono bude pročitano u Rimu. Aha. Suština u tome da je Rimokatolička crkva... Misli zbog Alojzija Stepinca ili... Upravo to. Suština ovog pisma u tome pomeni. Rimokatolička crkva 2015. doživjela jedan diplomatski poraz odbijanjem kanonizacije Alojzija Stepinca nakon rada mješovite komisije u kojoj su predstavnici Srpske pravoslavne crkve dali za jedan značajan doprinos tome da Papa Franja odbije kanonizaciju. Tako da je ovo shvaćeno, ova odluka Svetog arhijerejskog sabora da budu kanonizovani djecom učenici Jastrebarskog i Siska, shvaćena kao prilika da se pitanje ponovo reaktivira. Odnosno da se kroz kontroverzaciju ove teme ponovo legitimiše zahtjev za kanonizaciju Stepinca. I tako da, iako je namijenjeno patrijarhu Porfiriju, čini mi se da je on u stvari suštinski poslan u Rim. U Rim. Gospodine Iliću, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i govorili svakako o ovome, podsjetili na genocid i na sve ono što se dešavalo srpskom stanovništvu prevashodno u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Hvala vam mnogo. Hvala vam za poziv.